Ćao, dobrodošli u moj novi video. Danas sam vam snimila neke nove proizvode i prolećni make-up look. Ukoliko želite da vidite kako sam se ovo našminkala, nastavite sa gledanjem. I prvi novitet u pitanju je Sephorin Beauty Amplifier baza koja je onako hidratantna i svetlucava, nije previše, ali opet da malo neki odsjaj, tako da mislim da je ovo čak dobro i za masnokošce jer ne sija toliko. Inače ova baza ima 25 ml i potrebna je vrlo mala količina. Ona izgleda kao krema, i jako se lepo razmazuje. Zatim sljedeća stvar u pitanju je Maybelline Superstay 24 časa Full Coverage puder. Moje u nijansi soft beige, tako je, i mešat ću ga zajedno sa Affinitom od Maybelline 24 časa golden beige. Ovo je možda malo više mat, dok je ovaj hidratantni, tako da bit će super. Inače za ovaj je potrebna bukvalno mala količina, tog za ovaj možete i malo i više da stavite. On je onako više kao tonirana krema i on je meni super za svaki dan. Ja sam morala da se vratim da koristim njega zato što opet Bourjois je sad na akciji, međutim sve je rasprodato i onda mi je bio potreban neki hidratantan puder i onda sam rešila da uzmem njega. Inače uzela sam ovaj soft beige zato što onaj drugi koji je nude beige, tako nešto, kada se stavi na lice onako više vuče na naranđasto, dok ovaj možda ima malo rozikasti podtona. Prvo ću da uzmem ovu Real Techniques četkicu, u pitanju je Expert Face Brush i da prvo blendam sa njom kako bih možda imala malo veću pokrivnu moć, a kasnije ću samo da pređem beauty blenderom. Evo sve je pokrio, međutim ovdje imam jednu malu bubuljicu koja je onako iskočila, ali možda je ostao mali trag, ali dobro. Inače ovako sve pokrio i opet stavila sam ovaj malo hidratantniji kako ne bi bila previše mat. Sam rekla uzimam beauty blender i malo blendam sa njim čisto kako bi lepše puder upio. Sljedeća stvar koju radimo su obrve. Uzela sam dve nove stvari što se tiče obrva. Prva je od L'Oreala Paradise Pomade, tako se zove. Izgleda ovako, inače ovakva stvar postoji već od Benefita, međutim oni su uradili sličnu. Ovdje se otvara, dakle ovdje imate ovu četkicu, dok ovdje vam je proizvod. Ovo već imam negdje oko 10-15 dana i zaista nije mrdnulo i sigurno će dugo da mi traje. Ovdje imate 3 grama, tako da ukoliko se ne osuši sigurno će da vam traje dugo. Iscrtavam sa ovim, dakle uzimam ovu četkicu i sviđa mi se zato što četkica nije takva da se brzo stvrdne, već možete dugo da radite sa njom pa tek da je operete. Recimo kod L'Orealovog gela za, tačnije linera, morate odmah da operete četkicu, inače četkica posle nije uopšte za upotrebu. Evo kako su mi obrve ispale, mnogo bolje nego ranije zato što jako se lako radi sa pomadom. Zatim imam sljedeću stvar u pitanju od Maybelline, Brow Precise Fiber Filler. On izgleda ovako i isto je u najtamnijoj boji. U pitanju je nijansa, ne znam da je tačno piše, ali znam da je, medium brown. Jako lep proizvod, međutim meni je četkica jako čudna i verovatno mi je potrebno neko vreme da se naviknem na nju. Ona izgleda ovako. Kao neka pločica sa ovim ovdje delom koji zapravo služi kako biste naneli ovaj gel, ali meni je onako malo teže. Ja sam ranije koristila od Essensa, međutim bila je klasična kao maskara za obrve.
Sa ovom je malo drugačije. Inače, kada gledate proizvod, imate kao neke sitne dlačice koje u stvari popunjavaju taj deo koji vam fali i obrve vam deluju gušće. Dakle, počinjem od ozgo na gore. Neko prvo stavi maskaru pa onda nacrta obrve, međutim ja radim to obrnuto zato što mi je to nekako lakše. Ukoliko recimo nećete da se šminkate, samo malo da sredite obrve, a nećete nešto da crtate, možete bukvalno staviti samo ovo i bit će vam dovoljno. I to izgleda ovako, međutim ja moram malo da ostavim da se osuši pa tek onda da setujem, pošto su onako malo vlažne, tako da moraju prvo da se same setuju. Idem prvo da uradim konture pa se vraćam zato što to uvek radim isto. Zatim sljedeće što nanosim je rumenilo, u pitanju je nijansa 15, inače ovo HD rumenilo, zove se Pink the Town i kupila sam ga u Aleksandru, bio je na sniženju 250 dinara, inače redovna cena je negdje oko 600-700 dinara zato što izbacuju ovu nijansu, a ubacuju neku novu, inače dalje važi i ubacila sam je ovako ovdje u ovoj paleti kako bi mi bilo zgodnije za korišćenje. Onako dosta je rozikasta, malo vuče i na koralno. Mi se dopada zato što baš lepo osveži lice. Do sad skoro nikad nisam toliko koristila rumenilo, međutim željela sam da nađem neku rozikastije rumenilo kako bi mi malo osvežilo lice i zaista mi se dopada kako izgleda. I uvek pređem blenderom čisto kako bi izgledalo mnogo prirodnije. Za oči koristim ovu Too Faced Chocolate Bar paletu i koristim ovu ovdje Milk Chocolate nijansu i nju stavljam iznad pregiva. Ispod nje nanosim ovu Semi Sweet nijansu koja je onako brownkasta. I dodajem na ovom prednjem delu boju Angelic, imate i u Hudinoj i prvoj i drugoj paleti i ista je nijansa, tako da znate ukoliko vam se nijansa dopadne da možete da pronađete i u jednoj i drugoj. I nanosim prstom, tapkajući. Zatim sam dodala ovu nijansu koju sam zadnju stavljala, u pitanju je Cherry Coral i povezala sam sa ovim zadnjim delom i stavila sam ovako skroz do vodene linije, međutim malo ću da pojačam zato što sam malo skinula, verovatno. Zatim dodam ovu Cherry Coral Cordial nijansu ispod oka, znači odmah u ovom zadnjem delu gdje je vodena linija i blendam. Dodajem ispod ovoga, mešam ove Milk i Semi Sweet sjenku i stavljam ispod oka. Ovdje napred, dakle u vodenoj liniji, dodajem samo do maltene ni polovine oka Milk ovolovku od NYX-a.
I zadnje što nanosim je od Lums Cosmeticsa Wet Lips Gloss u nijansi 3. Ovako izgleda rozikasto i baš je onako lepo za prolećno vrijeme. Ovako izgleda cijel make-up look. Sad ću da se približim čisto da vidite kako izgleda. Kako to izgleda. I to je to što se tiče ovog videa. Ukoliko vam se ovaj video dopao, vi ga lajkujte i komentarišite. A mi se vidimo neki drugi put. Ćao!